نام مجلس مربوطة شهيدة أمسر ساغيش مربوطة شهيد كندم راد غازل شفاية جر بريندار رام سغازل أره هوانو وقت هنزالن ذاته سرکته گوتنی ذکر دگو پارتیا من پارتا شهید آره اما شهید آدن هوا گر هم شهید آدن دجمن هرش ما ذکر اما شهید آدن اما بازادی خاگینه ما دوستار موافقه هر لا بکشتار حقیقه بچه بخابات بکار لهم برحم شهید آزادی و بتایبت شهید کندر عفرین ام بجن خاد تاوینن و سرساقیش مالبد را دخازن شهید جان خافدان گشت آزادیه و همچی وقت ملت همچی وقت رخستن وقت حرکت آجن حتی دو مداره ام شهید آبدن و همچه پیش زارو که خلاص کنن أولا كده بخير خدا خاندانوكي وحتى از عفرين رزقار نكم از خدا خاندانوكي هو شيء ما عفرين شو عفرين مايا أما عفرين خدا نوض بيجنيه خدوا تعالى بعضهم إن شاء الله أمي قلت حد عيد خد عفرين بكرة إن شاء الله شباب يا اسم الحقيقي رشيد سمو، اسم الأب علي، اسم الأم فاطمة، مكان وتاريخ الولادة عفرين شيراوة بيني، مكان وتاريخ الانضمام عفرين جندرس 2015، مكان وتاريخ الاستشهاد عين عيسى 8/6/2018.